ناسین و زانینا راستیا چپمنیا آزاد سردار آلتان دوی ریه به جبو و گوتنا جیانا تجه او همو ایشین کنبوی جبو کو چاوا مروف دبه دلو پکشیان جه آخا قلشی و زهابوی ره و سرپیاتیه و فداکاریه دوی گوتنا کبه و بیشه سرپیاتیا وان لهنگان ین کو بکنه که گرم سلاف دادن ین کو آگر گشتکن ین کو پیروزی دادن روژه ین کو رونایی دا آفرینن ین کو گهشتنه سر را بداوی بونه دوی گوتنه کبه و بیشه و اصالته تی زانین دشران دا دست بگه حقیقت دی کشتن دوی سردمه ده تمثیل کاری حقیقت جی روشنموانن لکردستانی و روشلاتا ناوین ده مامجار دبه تکوشین حقیقتی ده سری ده روشنموان دکوین بیرامروف. جبر کو توانبار کرن و کشتن حقیقتی به دست روشنموانان سرو بنو دبه. حقیقت جاره کدن پاک دبه، داری جاره کدن رونی دبه. نازم و جهان قتل کرن. خوستن دل و حناوی ما جاره کدن بسوجن. خوستن جاره کدن راستیان ده تاریه ده بهیلن. بقتل کرنا وان جاره کدن خوستن رحمت لزندیبونا حقیقت بدن خوندن یعنی حقیقت بکوشن جخوا دستلاتدار هر تنوی دکن دما کو کاره که نباش بدن مشاندن دست پیکی دستاویجن قدار آگهاندنه جالیه که و هول ددن راگهاندنه که گریدای خوا آوا بکن جالیه دن و او راگهاندنه کو تسلیم نبویه آنجی لبر خوا دده بیتنگ بکن جاب موسا حتی یالچن یشا یا کوی خرابیه هری سرکفتی پیک دینه هلبت دولتا ترکه. دوی 100 سالا داوین ده به دهان میناکن وی پرگاله یا به وی رنگی هنه. هر تم خواسته کو چاپمنی یک گریدای خواه آنجی راگهاندنک بی باندور بده آوا کرن. کس او در دورین وی که قبول نکن جی برطرف بکه. جبروی کو لکردستانی ده سال نوتی ده به دهان هوالین مهاتن قتل کرن. جاب موسای کال بگرن حتی یالچن یاشای جوان. هر هوالک ما دو اوغرا جبو تاریان رونی بکنده در ریا حقیقت ده شهید کتن. جوان سالان حتی روژا ایرو هر تن بردوام کر. لآلیه که داخوازا کشتنا حقیقت لآلیه دن برخودانا ریا حقیقت. روژا ایرو تمثیل کار ویره هوالین ما جهان و نازمن. دیگل اوقات سور و ظلم و چوساندن جی به داوین نبو برخودانا چپمنی آزاد. ایرو ام دنیرن هیجی با اوه که چلنگ لسر پیانه و شوبتارین آپی موسا و گربتلی هوالبند ناگهان و گلستان ره هوال نازم و جهان. برخودانا روژاوا. لروژاوا دمک دریجه شرکی دجوار دمشه. 13 سالن کو جبو ولاتک آزاد و آرام تکوشینک به هم پاته داین. جبو او آرامیش خولی رابه دولتا ترک تشتاج دستویت دیدکه. به هر ری و ری بازی اریشت ده سروی پرچه نازدار یا کردستانه. بری 10 سالان ظلمکار و خوین رج لکوبانی تک چون. به برخودانه که به هم پا دستور نهات داین کو ظالمن وی زمانی به سر بکوین. هلبت او بو دردو کل کتنا و دلی هوالبندین رو رشان. لو ما بلا خوش هریما باکر روشلات سوری و نکرن. ده هر فرسنده ده اریش برن سرگل روژاوا او یک واید روژا ایرو ده جی بردوام دکه. هدف کرتنا روژنموانین کرد. مگوت لروژاوا برخودانک بی هم پاه بو جبو پرستنا آخا پیروز. لآلیه دن برخودانک شی جبو که راستی دتاریه ده نمینن و بگیجه توایی جیهانه برخودانا چپمنیا آزاد هبو. دیگل اوقاس درفت و هز و هجمارا زیده یا چپمنیا دروین کمک شوبتارین حقیقتی دا کو آگاین سر راست بگی جنجرایا گشتی یا جیهانی ره با آوائه که جان بخشانه کاری را گاندنی ددان مشاندن. او کاری دهاته کرن باندوره که خواه گلک مزن هبول سر جواکی. هر وها پلان و فتلانو گن چته و خیر نخوازان لوالایه دردخست. لو ما ده هر فرسنده ده اندامین چپمنیا آزاد هدف دهاتن گرتن. بینن بیراخوه چه قصد چرا که ایریشه که هوایی لسر روژاوا آنجی باشور کردستانی دهاته کرن تقص آواهی آنجی رادیولینکن را گهاندنشی هدف دهاتن گرتن. لآلیه دن دما ایریشک آنسوی قصد تکبیک بهاتا یک شه هدفین سرکه اندامین چاپمنیه بون. لباکوری ولادشی چه قصد چرا و ایریشک برفره لسر سیاست دموکراتیک آنسازی و دزگین کردان پیک وره تقصد ناوا و اپراسیونه ده چند اندامین چاپمنیه جی هنه.
Gelek caran jî operasyonên taybet li ser rojnamevanan tê meşandin û bi dehan hevalên me têne girtin. Ev êriş li Rojava û Başûr bi awayên suîqast û qetliaman bi rêve diçe. Di vê bûyera dawî de jî heman tişt pêk hat. Cîhan û Nazim di encama suîqasteke plankirî de hatin qetilkirin. Rasterast hedef ew bûn. Rojnamevan ne hêsan digihin. Em baş zanibin ku rojnamevanek ne bi awayeke hêsan dibe rojnamevan. Bi kedeke mezin û salan pêş dikevin. Mîrateyeke dehan salan heye. Hele rojnamevaniya Kurd hiç zehmettir e. Yê ku rojnamevanên Kurd dikîne ne tenê pîşeya wî ye, her wiha ew mîrateya ku bi xwîn û xwedanê hatiye avakirin heye. Lewma qîmeta wî zêdetir e. Lewma divê her ferdeke çapemeniya azad li ser desta bêgirtin. Divê wisa xwedê qîmet bin ku karibin xwe bikînin tevaya derfet û lazimiyan. Ji xwe em baş dizanin ku endamên çapemeniya azad wê têkoşîna xwe her berdewam bike, her tim wê layiqê nirxên xwe be. Her tim wê ji bo welateke azad û aram têkoşîna xwe berdewam bike. Lê ji bo ku ev têkoşîn û berxwedan wa tedar be, pêdivî pê heye ku her kes divê çarçoveyê de tev bigere. Nazim û Cîhan, nirxên giranbuha. Nazim û Cîhan rê hevalên me yên herî bi qîmet bûn. Ew delalîkên ber dilê me bûn. Nirxên herî giranbuha bûn. Şehadeta wan bandoreke mezin li ser tevaya hevalan kir. Helbet tevaya gelê Kurd ev êşî hîs kir û têkoşîna wan ji xwe re kirin armanc. Lê hêvî ew e ku rê hevalên me di zindîbûna xwe de jî heman qîmetê bibînin û ji bo kareke baş bikin rê li ber wan vekirî be. Da ku em karibin bêjin heqîqet armanca têkoşîna me ye. Careke din em Cîhan û Nazim bibîrtînin û em dibêjin rêya ku wan ronî kir wê bibe esasê têkoşîna çapemeniya azad.